ده باش تماشاوان مجارو میوانک ده برنامه مجارو میوانک ده امی بره خو بدن روجلات کردستانی و کوزانن جی 28 سباته حتی نها نیز 22 روزه لدجی ایرانی جعلی اسرائیل و امریکا بشارک دست بکن و دوی بواجه دجی شش پارتین کرد یعنی روجلات کردستانی یکتیک آواکرن و دوی دره جبنا کو پارسنا گل بکن جبنا پارسنا جوا گل بکن هر وها شما یکتیا گلان پیش بکن خبات گیرکن دکتری بیم جاره امی به حوالی خواه اندام مجلس پجاکه برز احوان چاکو رباخن برز احوان دم باش ام باش سلاو رزمجه و بیسر و بینر و خوانر وراه سلام سیدم ججناوی رمضان و ججنا نوروز پیروز کن از جشن و پیروز دکن بله براسی دما کوم نوروز دنرن یکتیا گلان و دری خو به هر اوای اشکالات که تایبتی لروجات کردستان باشور کردستان باکور و جوای کردستان گل برف و باران جی گل و یکتیا نتوی خیز که سرید دوی بواجوه ده شرک تیمشاندن اف شر جعلی امریکان و اسرائیل تیمشاندن دور بان گل روجلار çok az bir şey bandordu be o devlet bir vajoya da partiyen kuhatın cem hev bir çı armacıya gite kabakır. بله بگمان او شر بگشتی کردستان و گل کرد علاقه دار تک و بتعبد گل کل رشلات کردستان جبرکو شرکو تیم شاندن لإيران و گل ما رشلات کردستانی دلوی داری دادجی و دیرک بقدر گل ما علاقه داره شرکو هم دزانین نوبر ایران و آمریکا و اسرائیل برای هر تشت گرگم بزنه بین که سبب سرکه وی شر سیاست دولت ایرانی بو خواه یعنی 47 ساله سیاست کی شاش دمشینه نتوا اندنا ایرانی دایا مافیوان ناهل مافیوان وری داین لهمبر جنا لهمبر جواکه بگشتی سیاست کی پر شاش دسپوت دایا مشاندن و لهري بداجي ام زانين ايران قالك روش الوس تشدكير عليكي اوا يعني سبب ايران عليكي دنا هزدن ام بيجين كوبي برجواندي خودانا و ايران لهمبر برجواندي خو اصلا دبين دخوازن روشلات ناوين جاري تر ديزاين كان اوجي هنا بيغمان جركم تنوي دو هز نبينين ويدردا جواك شي هنا نتوند ایران ده نه تفکر دموکراتیک نه اوجی عالی کی مسئله یعنی چقدر او دو عالیه دن شر هجمونی و شر دسالات دمشینن گلین دناو ایران ده دناو داجی گلی کرد بتایبر و جواک و تفکر دموکراتیک پی آزادی نه پی دموکراسی نه وی روش کوهاتی هم درفت چکریا بو گلی کرد و گلی کن پی آزادی نه هم براسي تهديد جي تشكري يعني مرو قالك بزدان بيكو او شر اگر ام يقرتي نبين اگر ام يقرز نبين اگر روح نتوي بلان نبي اگر ام قال خو بري خصنا كين اگر ام لهيد السياسي دا بهوشياري قاو ناوجين دكاري مترسيه برمزن سر قال مو قال دني ايران دا بيني اما اگر ام هوشيار بين قال خو بري خصنا بكين هل بارستن دا هوشيار بين قاو خو سالم باوجين و گور برجواندی گلی خو بچینه پیش بالکو درفت جیته ده هنه یعنی درفت کو یعنی دولت کو هيا او دولت او براسي 47 سال بتو اوای ما في گلی ما قبول نکردن او دولت ضعیف ده لاواز ده حتی بو دچی بر ناوچونشی او درفت ده هيا و سروی اساسی پارتی روشنات کردستان گوره هم وی ضرورت گوره هم داخوازه که گشتی دنا جوا که روشنات کردستان نبو هاتن باه و هاپیمانی کی چیکرن البته او هاپیمانی وسا شوی کی دا روزی کی دا و جنش کاو چی نبو و براستی بسالا ام بهورا دیالوگی دنا بتایب 2022 پشتی شورش جن جیان آزادی هند نزیکبون نابر پارتی کردی دا چی بو گوره چاند کو شورش جن جیان آزادی افراند و پیش خدنا جوا کی دا هل سیاسی دا جی گوهرتنه کی چیکر و پارتیا زیادتر خواستن بهورا کار بکن و او برو دست بکن اساس تمام گوری پیویست وسا لس پیش نچو
ئەما بەروە پاشی نەچوو ئەو پەیوەندی هەر هەبوو پشتی شەڕی 12 ڕۆژە و ئیپار دەماک و مەدید ئیدی بەڕاستی مەسەلەی ئیران جدیە پارتی هاتنە گەل هە ناوەندێکی چێکردن ناوی خۆکردن ناوەندە دیالۆگ و ناوەندە دیالۆگژی 8 ماها 9 ماها وسا بەرفرە نقاش مەشان گفتوگۆ کرد و ئەنجامی ویژی بوو بە پلاتفۆرمێکی هاوپەیمانی و ڕۆژە 22 سباتێ هاتە ڕاگەیاندن و دەکارم بێژم هاتە پێشوازیکردنژی باشه ev hevpeymaniya ku hat ava kirin ser çend xalên hevpar çinin û ji hewşûn de ji bona parastina gelo xebatek çav bin pêşa بله یعنی ئەو هاوپەیمانی وەکو من گوت پشتی دیالۆگ و مناقشەیەکی پڕ زێدە چێبوو هەندێک خاڵی سەرەکی و هەمووی مە علاقەدار دەکا هاتنە دەستنیشانکردن پلاتفۆرمێکی ji 15 خاڵا هاتیە ئیمزاکردن ناوبەری وا پارتیەدا خاڵی سەرەکیەوی تێکۆشینە لە هەمبەرێ دەوڵەتێک و ناهێڵە گەلە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بگیژێ ئازادیە خۆ تێکۆشینی هاوبەش خاڵی دن و گەلێ کورد گەرەک بگیژێ ئازادی خۆ گەرەک قەدەری خۆ بەلی بکە گەرەک بە ئاوایەکی خۆ بەڕێوەبەری خۆ چێ بکە لە ئیرانێدا و خاڵێکی دن گەلێ کورد گەرەک بە گەلێ دنێ ئیرانی ڕا بە جواکردنی ئیرانی ڕاژی لە هەماهەنگیدا بێ هەم لە قۆناغی تێکۆشینێدا وەکو بگیژێ ئازادی هەم پشت ڕاژی لە چارچێوەی ئیرانێکی دموکراتیک و ئازاددا هەم گەلێ کورد هەم گەلێ دن و جواکشی بگیژنە ئەوێ خۆ مژارێ ژنا ینی ئازادیە ژنایەکی دن لە خاڵی هاوپەیمانیە تێکۆشینی هاوبەش بۆ ئۆکۆلۆژی و چارچێوەیە یەک و جواک گەرەک خۆ بەڕێوە ببە پارتی گەرەک پێشەنگایەتی بکەن ئەما هەری داوی دمەسیرێ هەڵبژاردن و مەسیرە دموکراتیکدا گەرەک بەڕێوەبەری جواک بێ ینی ئەو خاڵێن بنگەهینی وینە ئەما هەلێ پراکتیکی داژی هەندی بڕیار هاتنە گرتن گەرەک ناوەندێکی سیاسی ناوەندێکی بڕیارگرتن و کردەیکردنی وا بڕیارە چێ ببێ ناوەندێکی ینی ناوەندێکی چێبێ ئەو ناوەند ئەنها چێ بووە پشتی ئەلانکردن گەرەک کۆمیتەیەکی دیپلۆماسی هەموو پارتیان بنەوسن بله ئەو ناوەند ئەنها هەر پارتیەک دو ئەندامی خۆ دەستنیشان کردیە و 14 کەسن ناوەندی هاوپەیمانی جوینی خۆشێ دەکا دەورەی بەڕێوەبەری تێگوهارتن و بنوی ناوەندێداژی هەندە سازیە دن هەنە هەندێکی وان ئەنها ئەو دەکەن ینی پێکدنی ژبەر و هەندێک هاوپەیمانی درەنگ کرد ژبەر دیالۆگێک و مەگوت ئەما ئەو درەنگبوونجی فایدەیە خۆ هەبوو ژبەر و وا دیالۆگا بنگە خورد کرد ینی بنگە خورد کرد دەماک و هاوپەیمانی ئیعلام بوو شەڕژی دەست پێ کرد دناوی ڕەوشێدا ئەم سازیەوی چێ دەکەن ئەنها ناوەندێوی چێ بووە بەشی سەربازی دەخوازن بە هەوڕا هەماهەنگی بکەن بەشی سەربازی پارتەیە کۆمیتەیەکی دیپلۆماسی ئەم گەرەک ئاوا بکەن کۆمیتەیەکی بۆ دەروێ وڵات ئەم گەرەک چێ بکەن و بنوی داژی بێگومان کۆمیتەی بنویدا هەبن کۆمیتەی ڕاگەیاندن کۆمیتەی جدا بەوی ئەوەیەم دەخوازن وی هاوپەیمانی بکەنە هێزێکی بەڕاستی باشه نها ev partî hem li aliyekî ji bona yekîtiya gelê Kurdiyên Rojhilat li aliyê din jî tê gotin ku ji bona tevahî gelên Îranê ne tene gelê Kurd gelê Faris gelê dîsa yên cuda ji bo mafîwan jî biparêze dê xebatê bikin ha bernamek bi rengî pêşa we heye an ji hewşan de hûnê xebatێk çav meşîne ji bona gelê din mafê parastina mafên gelê din ewî بله ji xwe di nav Îranê da pêşengahiyetî gelê Kurd tê qebûl kirin û bi rastî hem gelên dinê bindest ya qebûl dikin hem tevgerê demokratîk bi taybet tevgerê jina tevgerê ketkara sempatî wanî pir bo têkoşînê Kurda heye em dizanîn yanî şorişê jinjiyanazeyî ji Kurdistanê we dest pê kir ama hemû Îranê da belav bû yanî tesîr kir çandekî hawbeş çêbûye di nav ew da yanî داخوازی هەیە و کورد نەتەنێ بەس نووری خۆ سنووردار بێ پلانی خۆ بۆ گشتی ئیرانی هەبێ وی چارچێوەدا ئەم کار دەکەن مە گوت خاڵێکی هاوپەیمانی مێژی ئەوەکو ئەم سەر مافی گەلە کورد یا داوی ئەم پێداگر بین
اما خبات خو و هول بدن بقلن دني ايران داجي هماهنگ بکن اما بله لدنا بلوجا دا دنا عربا دا دنا قسما آذریا دا دنا قل دن داجي هندي هاوپیمانی چی بونه تکلیه ما بوا هاوپیمانی را هيا هندي هاوپیمانی سیاسی چی بونه لإيران دا پیوندی ما بوا هاوپیمانی را هيا هم دخوازین کار بکن بوا هاوپیمانی را هاوپیمانی که گشتی ایرانی جی بودن پیش چی بکن بگومان او کاری که دم درێژە هەم ڕۆژانەیە هەم دەم درێژە وی چارچێوەدا ئەم کار دەکەن و ئەم دەزانین و پۆتانسیێڵە ئیرانێکی ئازاد و دموکراتیک بەڕاستی هەیە گەر ئەم باش کار بکەین ئەم دەکارین هەم بێژین مەسەلەیە کورد چارەسەر بکەین و هەم لە ئاستی گشتی ئیرانی داژی ئەم ئاکتیڤ بین باشه دەبێت پێواژەیە شەر de yani hêzên navdewletî dixwazin şerê navxweyî jî pêş bikin dixwazin gel û dewletê bîn hemberî hev lê me dît ku hem di pêvajoya jin jiyan azadî de hem jî di demek berê de şerê yani serhildanên gel ên li dijî Îranê ji ber meseleyên aboriyê dewletan piştgirî nedan çalakiyên gel serhildanên gel lê niha dewlet dixwazin ku gel li hemberî dewletên rabin ser piyan divir de nêzîkatiya dewletan armanca dewletan li hemberî gel çi ye bi destpêk bêjim yanî Komarî İslamî û gelên di nav Îranê de birasî hatine hemberê hev yanî ê ku kesek bênê wane bênê hemberê hev û sanîne ji ber ku Komarî İslamî 47 sal zulm dike û gel jî li hemberê wê têkoşîn dike yanî nakokiyê gel nakokiyê civak bi dewletê Îranê ra girêdayê nakokiyê hêzên hojmonîk ve Îranê ranîne yanî ew daha di destpêkê Komarî İslamî we hebûye hêzên hojmonîk û bi Îranê ra li şer dane peyê berjewendî xwe ne û gel jî wî ya fêm kiriye mesela li şoreşê jin jiyan azadî de derfetekî pir mezin çêbû ku gel bigîje bi azadî ama hiç piştgiriyek li derve çê nebû yanî hêzê hojmonîk dixwazin bê îradeyê gela guhartinekî çê bikin gela jî wî ya fêm kiriye û ji ber wî gorê projeyê xwe de çê ne gorê projeyê derve yanî mînak bêjim mesela gelê Kurd ne hêzê pirosiyê aliyeke ya em bêjîn hêzê û bedaxwazê aliyekî derve biçê mesela bi Îranê ra têkoşîn bikin ne ew bi îradeyê xwe û bi çarçoveyê mafê xwe de beriya wî şerê jî têkoşînê xwe kiriye têkoşînê xwe jî berdewam bike bêguman mafê gelê Kurd heye li derfeta istifade bike ama ew gor îradeyê xwe gewdajî û bitebet me wek pejak em tenê şoreşgirê gelê xwe ne em eskerê tu kesekî nîne em eger bizanibîn derfetekî heye û ew derfet îradeyê me û xwe biryar dida û em bizanibîn gelê me zerer nabîne fayde debîne bêguman em li her derfetekî istifade bikin ew jî normal e ama ne mesele ji sanîne ku kesek ji me bixwaze û em jî gorê daxwaze wî bikevîne hereket باشه helbesta devleta İranê rejima İranê hemberî gelê Kurd hemberî partiyên Kurd çi ye Devletê Îranê hiç nerm nebûye yanî çiqas yanî zerbe jî xwariye û berwe navçûnê daye uslûbê xwe nehatiye guhardin yanî tu projeyekî wî çareserî nîne yanî hiç tiştek nîne yani tiştek tu bêjî ew İran piştî wa zerba hindek hatiye ser eql û mirov dikarî bêje meselan dixwazê pirskekî çareser bê hiç nîşaneyekî wisa nîne û birasî uslûbê wî nehatiye guhardin ji xwe hêrişê xwe berdewam dike û dixwaze Kurdistan li berê zêdetir milîtarîze bike li wî rewşê de ku li hemberê herkes bêhêz bûye dixwaze xwe li hemberê gelê Kurd û civakê wisa behêz û ser da daxivê çima yani bi taybetî li şuna ku zêde bersîvê bide şerê İsraîl û Amerîkayê bêtirin dibînin ku êrişî partiyên Kurdan Rêşnên Kurdan û derdorê xwe dikir yani çima vêyekê yani li şuna ku gel biparêzî û di nava gel ittifaqekê çêkir bêtir êrişî gel û hêzên partiyên nav xwe dike çima yani ew karakterê dagîrker û dîktator e yani ya dawî jî dixwazin biçin ama rastî qebûl nekin mame Beşar Esed dît yani hazir bû biçê ama gotinekî xêr ji bo gelê Kurd û ciwakan nebêje Saddam Hüseyin jî wisa û dîktatorê din jî wisa ye yani dewletê Îran jî ne cuda ye ji wan yani doseyê ku em bêjin werê pirsgirîka çareser bike
و لعالی کو زربل دخن و نکاری برسی بده و زیادتر دخوازی زمان خود همبری کردا و پارتی کردا تند بکه او گوری من گردرای و کاراکتر دیکتاتور و گردرای کاراکتر داگیرکاری خواه. یعنی ما تجربه هیا لهرمی دام سیستمی وسا کم ندیدنا، یعنی حاضر بونه بچن اما حاضر نبونه راستی قبول بکن و ما فی گلی کرد و گلی دن بدن. بله ام دبینی کوشر خویای کوی درێژ باژۆ و تێ گوتن کو ئیتیمالا یا ji gumana کوشر بەژایی dest pê bikî jî heye dibir de pêvajoya şer ber kî diçe ev pêvajo kusa dirêj bibe dê gel çi xwasî bandor bibe. یعنی ایران تا آنها شر خود لباشور ایرانی و کردیه جبر کو هیچ کو هرش کردن سر ایران جی پرانی لباشور رو هرش کردن و باشور ایران جی گهل ژئوپلیتیک دا گرنگه، یعنی هیچ دریای ایرانی دکری میداره او سا ام بیجین او گلوی هرمز لوی داره و گلک ام بیجین چالکانی پترول و نظام سرمایه ایرانی وی داره نه تا آنها لور زیادت شرمشیه و ایران جی تا آنها خورده برخو بده، یعنی هر چقدر روش بروش ضعیف دبی لاواز دبی اما بتابت هفته دست بک هفته دو هفته دست بک خواست برخو بده و بلا جیدنی ایرانی دا با قد کردن اینترنت و ترس کوچی کریه و دخوازه پیشی رابون جواکی بگیره یه جخول لوی روش شر داجی جواک جی تدبیر دگیره، یعنی وصار راح تضايق الثقافة وبكري بر توباران وزان تشتي وسا والراسي كي جهة جغرافيا إيران جي جغرافيا كي وسا برفرة يعني نوع ولات دنا أجر لروشلات إيراني وهيرج بيت دشتا باكوري إيران هم بيجين بحرة باشور إيران وباكوري وبحرة هردو هم باكور هم باشور والروجاوي إيراني جي كده كروشلات كردستان هريمة كي تشياية يعني بو شر بجایی هندک زحمتی خواه وقت جیه دنینا اما روش کو هیا ندوره کو بکیجی وی مرحله جی کو يعني شر بكوي روش كيدن حتى هند بجايج دا بتهبد انها تهديد ترامب ودولة امريكا لسر هند دورجي ام بيجين باشور ايران دا هيا لا رجعواي ايرانيه لا رشلات كردستان داجي مقول يعني هزكو هنا هز كلي تجربه وان سياسي هي قال خو هول دن قال خو سالم باوجن ونبنى سبب قتل عام قال كل انجا درفت كيتشي به او درفت مرو بزانه بيكو بزرر هري كم مرو دكاري دسكفت مازن دست خو بخا هندك حركه ورنا كرن بله ام برسا دايب كان يعني دورده او زمینو بنگها خطا سیمین چخواست هیه جبر که اف پارتین کردین هاتن آوا کرن و اتفاق آنجی هپیمانیک امضا کرن آوا کرن سر اساس خطا سیمین تفکرن نه دولت نه جی هزین کم پرست دوال ده مافین جواک دموکراتیک پاریزن اف زمین چخواست هیه یادن جی سبروجی کو شرمسا بردوام بکه ین کو دیش به خاطر تبکرنش خوازیدن. بله براستی ده هم ده کردستان ده هم ده ایران ده پتانسیلی که معظم یا هل سیامین هست، هل آلترناتیو دموکراتیکه. جبر کو ایران هنده تابد مدی خو هیا، یعنی دولت نتوی ایرانی نکاریه تمول رونش کندن. یعنی هم بزنین گله جدا جدا هنه و گله جینا بچوکن مزنن تجربه وان هیا پیشنگاتی گلی کردی قبول دکن و دناو نتوی سردز نتوی فاز داجی گلک هم بیشین تفگر و رخصتنی آزادی خواه و دموکراتیک هنه پیوندی و تفگرها به تفگر نتوین بندز راهی تفگر جنان پرپر بهزا ایران دا مدید یعنی لشورش جنجی نزدی دا دید کو چه تفگری کی بهزا یعنی پتانسیلی کی معظم آلترناتیو دموکراتیک آنجی خط سوم هیا و کرجی دکاری پیشنگاتی وی بکا و بتابن ام وقت پجاک ام همو هزی خوب بخینا حرکته ام پیشنگاتی وی خطی بکن وی خط سوم بکن و از دبیجم در فتجی جیرا پرن و زمین جی آماده بلکو لبشن دنیا کردستانی و لولات دنیا در دور دا جیه که هری پتانسیل خوی زیده بو آلترناتیوی دموکراتیک و هلسیون روشلات کردستان و ایران
باشه. ام ده پرسیجی زیاده بکنم بتاعی روشا رخصنی یا رخصنا جواکی دی چه روشی دی یعنی چوکاس جواک برخصن. جواکین ڕۆژهەڵاتی کوردستانی بەڕاستی جواکێکی بەڕێخستن کریە ینی باڵکو ڕێخستنێ ئەگەر مەبەست ڕێخستنی حزبا بێ جودایە ئەگەر ڕێخستنە دناو جواکی دابێ جواکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ینی پتانسیلی بەڕێخستنبوونی خۆ هەیە دەمێکی ئەم بێژن ساڵێ نەوە دیوانە هێندە لاواستی چێبوون جبەرک و شۆڕشێک و گەلێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان کرد نەگەیشت ئەو نەتیجەیەک و گەرەک چێ ببایە ئەما بە تێکۆشینی نوێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە پێشەنگایەتی پەژاکێ و بەڕاستی گەلێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ڕەوشی وسا پاسیف دەرکرد کەتە ڕۆژی ئاکتیڤ ئەم دەزانین ناو 20 ساڵێ بهۆریدا هەم لە مافی خۆ خودی دەرکەتیە هەم مافی خۆ داخواز کردیە و بۆ ئەم تێکۆشین کردیە هەم لە بەشین درێن کوردستانیژی خودی دەرکەتیە لە کوبانی بگرە ئەفرین بگرە شنگال بگرە بۆ هێندە بویە لە باکووری کوردستان چێ بووە هێندی ئەردهەش چێ بوون لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان شۆڕشی ژن ژیان ئازادی چێ بوو ینی گەلێک کە پۆتانسیێڵی و ڕێخستنکردن هەیە و ئەس دەبێژم ئەما گەرەک ئەم یا خورد بکەین ئەم داهاوی محکەم بکەین ینی پۆتانسیێڵی چارچێوەدا هەیە گەلێکی وشیارە و گەلێکە پۆتانسیێڵی بەڕێخستنبوونەوەی زێدەیە ev jî erka Partiyên Kurdan ku bêtir tifaka xwe yekîtiya xwe xurt bikin. بێگومان زاتن چەند مەهێ بۆری دەما و سەرهەڵدان بوون لە ئیرانیدا پارتیên کوردی داخوازی مانگرتنێکی kirin gel hemû pêşwazî kir gel hemû pêşwazî kir û deng veda ne tenya li Kurdistanê tesîr kir ser hem bajarê mezinê Îranê jî ême nav partiya de me got demekî gel dibêje eger hûn bi hewra yek bin yekrezî xwe çê bikin em jî we godar bikin ema eger hûn yekrezî xwe çê nekin yanî em we godar nakin yani wî çarçeveda partî jî fêm kirine ku hêz la yekgirtin daye ama li hemberî yekgirtin te jî wisa em bêjin hiç kelamekî nîne zehmetî nîne zehmetî jî hene ama em gerek bi têkoşîn wa zehmetiya derbas bin yekîtî xwe daha xurt bikin. Baş em gelek spas kirin Rêzdar Ewan Çeko zor spas. Spas ji bo we jî. Belê temaşevanên bernameya Mijarok Mêvanek em geştin dawiya bernameya xwe me hewl da ku bi endamê meclîsa pijakê birêz Ewan Çeko re li ser rewşa Îranê li ser rewşa Rojhilat û Partiyên Kurdan nirxandinekê bikin heta carekê dimên xêra xweşiyê de dema we her dem xweş bin.